žrtvuje za svoje jato, je li tako? Što vi kažete? Kažete da ste vidjeli neku moju vojsku na mitingu. Crno obučene ljude od glave do pete, sa ukrštenim redenicima i šajkačama. I imali grozne kokaljde. Šta je grozno na tim kokaljdama? Šta je bilo grozno? Meni je bilo grozno jer i do sad nikad nisam vidjela. Pa kako ne bi bilo grozno? Šta će sad jedanput srpska vojska u našem selu? U mirnom, lijepom selu. U izjavi kažete da je bilo vrlo malo policije na mitingu. Je li tako? Da. A mi imamo podatke čovjeka koji je radio u službi državne bezbednosti, koji se zove Slavko Kulundžić, koji je lično službeno bio na mitingu i kaže da je tamo bilo veliko policijsko obezbeđenje. A vi to veliko policijsko obezbeđenje niste vidjeli. Ne. Kojima se od te prisutne policije učinilo da je Šešeljeva vojska u uniformama i redenicima i šajkačama, je li tako? Pa ne znam čemu su došli. U izjavi kažete da su te kokaljde bile velike kao tanjiri, je li tako? I njih ima razne veličine. A dobro, ovdje stoje vaše reči da su velike kao tanjiri. Kad priput nešto vidite strašno, s čega se uplašite? Dobro. A jesu onda te šajkače na glavama bile velike kao vojnički kazan, na primjer? Ako je kokaljda kao tanjir, onda šajkača mora biti kao vojnički kazan. Je li tako? Ne znam koliki je vojnički kazan, nisam bila u vojsci, ali su bile crne i špicaste, ružne, što opet kažem ponovo prvi put vidim. I šajkače ružne. Šajkače ružne. Ne. Špicaste, crne, ružne. Pa šajkače su proizvedene kao srpska vojna uniforma krajem 19. veka po francuskom vojnom uzoru. I uniforma srpske vojske u Prvom svjetskom ratu spadala je u red najlepših svetskih uniformi. Je vam poznat taj podatak?